Mu Burundi ibintu bikomeje kuba iyanga, mu Burundi ibintu bikomeje gutera ubwoba abanyagihugu ndetse n'abandi. Ni nyuma y'uko kutumvikana gukomeye cyane Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva ahise ategeka igisirikare kuba cyahungisha intwaro zose zari mu mujyi wa Bujumbura. Ni coup d'etat Bujumbura yabimenye yuko igiye kuba, kubera ko intwaro zose General Neva yategetse ko zajyanwa Igitega mu gihugu rwagati. Ni bibaye ni akagambane gakomeye cyane ka bamwe mu basirikare mu nzego nkuru, harimo n'umugabo mukuru w'ingabo Prime Niyonzima. Kuri izi ntwaro ni biza bishyira dosiye n'ubundi y'ibyabaye mu nkambi, aho inkambi rero yaturitse intwaro zitagira ingano zigaturitswa ku buryo bukomeye cyane. Nabyo byagarutse muri dosiye bigaragaza neza ko ari ikintu cyari cyapanzwe, ukwigomeka gukomeye cyane mu ngabo z'u Burundi muri bamwe muri basirikare batari kumvikana na General Neva. Kugeza ubu niyo amakuru tugiye kuza kwibandaho tukugeza neza muri dosiye yacu tukuzaniye aka kanya, ariko nanone twifashisha na dosiye ikomeye cyane ikinyamakuru Great Lake Eyes cyashyize hanze gisobanura byose uko byifashe, ariko natwe turi buze tukunyuriramo muri make ndetse no mu buryo burambuye ikiri kuba ujya mbere mu Burundi ndetse n'ikiri kujya mbere muri politiki yaba kuri General Neva utari kumvikana habe na gato, ndetse utagifitiye icyizere bamwe mu basirikare b'u Burundi harimo n'umugabo mukuru w'ingabo, bishyira icyitwa coup d'etat gishobora kuba mu Burundi umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, reba aho ngaho handitse subscribe cyangwa se kuri ako kazugira ukandeho, ariko nanone ukande kuri like igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment igihe cyose ushakiye. General Neva afite ubwoba bukomeye cyane. Ni nyuma y'ibyabaye aho inkambi yatwitswe cyangwa se inkambi igaturika mu mujyi wa Bujumbura, mu nkambi n'ubundi aho intwaro zitari nkeya zaturikijwe, ariko nanone bikaza kugaragara yuko Baratuza Gaspard umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yatangaje ko ari impanuka isanzwe byatewe no kuba ari umuyaga nkuba cyangwa se umuriro w'amashanyarazi. Kugeza ubwo ngubwo abantu batangiye kubyakira gutyo, ndetse n'abaturage b'i Burundi batangira kubyakira gutyo, bumva ko ari uko bimeze. Ariko General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ahindura imvugo yavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya FDNB cyangwa se cy'u Burundi Baratuza Gaspard. We yaje avuga ko ari impanuka itatewe n'umuyaga nkuba kubera ko nta mashanyarazi aba muri iyo nkambi. Baratuza Gaspard nawe ntiyatindinganyije kubera ko yaraje avuga ko Evariste Ndayishimiye atazi ibyawo neza, kubera ko atazi iby'igisirikare. Kugeza ubu ngubu nyuma y'igihe gitoya Baratuza Gaspard yahise kurwa kuri uyu mwanya, ariko nanone namwe mu bayobozi haba ushinzwe ububiko bw'intwaro nabo barimurwa. Bamwe mu basirikare mu nzego nkuru z'igisirikare FDNB bakurwamo. Ubwoba bukomeye cyane bwari butangiye kugaragara noneho mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bayobozi ndetse na bamwe mu nzego nkuru z'igisirikare kugeza ku muvugizi cyangwa se kugeza no ku mukuru w'ingabo za FDNB cyangwa se Baratuza Gaspard, haba ku muvugizi nka Baratuza Gaspard, ariko nanone kikagaruka hari ikibazo gikomeye cyane kuri Prime Niyonzima, umugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi cyangwa se FDNB utari kumvikana na Ndayishimiye Evariste ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Biba ibya mbere, biba ubwa kabiri, igisubizo kiboneka yuko hari abantu bari bigometse cyangwa se bamwe mu gisirikare cy'u Burundi cya FDNB baje kugaragara ko bigometse ku butegetsi, ari nabyo byagejeje ku ituritswa ry'irankambi yahiriyemo intwaro zitari nkeya z'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Abasirikare batagira ingano bagera kuri 40 bose baza gutabwa muri yombi, ariko na bamwe basigaye mu gisirikare basigayana urwingononwa kubera ko batari bacyubaha amategeko ya Neva cyangwa se General Neva, abandi batumvikana neza na Prime Niyongabo. Imikino rero ikomeza gutyo, ibintu biza gukomera cyane, aho igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abanyapolitiki yaje gucikamo ibice bibiri. Ibindi biza kuba ibibazo cyane ubwo Evariste Ndayishimiye atangiye kugaragaza ko ashaka kwiyamamariza iyindi manda. Amasengesho y'ishyaka n'ubundi ryabaye mu minsi yashize, aho yanemerewe kuba aziyamamaza nk'umukandida mu mwaka wa 2020
na karindwi. Iki cyabaye ikibazo gikomeye cyane, abantu bibaza uburyo Evariste Ndayishimiye mu Burundi atangiye gushaka kuba yagaragaza ko aziyamamaza mu gihe ari umukuru w'igihugu. Nyamara abakuru b'igihugu iyo baziyamamaza cyangwa se bazitabira amatora babitangaza nyuma y'abandi bose. Ikibazo cyaje kuvuka rero ni uko hari idosiye abantu dukomeje kugenda tubona, abantu dukomeje kugenda tumenya amakuru amwe n'amwe nanjye nakuzaniye kugira ngo tuyigemo neza. Ni ikireba, ni amakuru yizewe kandi y'ubutasi areba mu nkambi ya Busaga. Iturika ryabaye ryatewe n'iki, byagenze gute? Ibi byose nibyo tugiye kusanga muri iyi dosiye twafunguriwe na Great Lake Eyes, ariko nanone igaragaza neza uko utumvikana gukomeye hagati y'abasirikare b'u Burundi ndetse na bamwe mu bayobozi b'u Burundi. Ubwo ndavuga Evariste Ndayishimiye, ariko nanone ngavuga n'umugabo mukuru w'ingabo Prime Niyonzima, uri kugaragaza kutumvikana gukomeye cyane haba kuri we ndetse na Neva. Bigatangira gutanga amakuru, ariko nanone bamwe batangira kugira ubwoba cyane. Abaturage bari mu Bujumbura, abaturage bari mu Gitega, abarundi bari mu Burundi muri rusange batangiye gukomeza kugira ubwoba yuko haba hagiye kuba kudeta. Ni ibintu bishoboka cyane, ni ibintu byumvikana. Evariste Ndayishimiye Prime Niyonzima akuru ahari neza nuko ari kumushinza kuba yarafashe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo nka business, mu gihe ari gucukura amabuye akayazana nagera n'icyo ahereza kuri uyu nguyu Prime Niyonzima, mu gihe Prime Niyonzima we ari gutakaza abasirikare batagira ingano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo rero tugiye kuza kwibandaho muri iyi dosiye ngiye kubafungurira, nkabibagezaho 5 n'ubundi ni nyuma y'ibyabaye. Ni dosiye tubonye nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye cyangwa se Pineva ahise ategeka igisirikare kuba cyahungisha intwaro izari zose ziremereye ndetse n'amasasu zikavanwa i Bujumbura, aho twari tumenyere ko ari ibigo bya gisirikare bikomeye cyane, aho twari tumenyere ko ari defense cyangwa se ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi FDNB bikomeye kurusha ibindi mu gihugu. Ahubwo atategeka igisa nk'igiteye ubwoba cyane, kubera ko yasategeka ko zakimurwa zikajyanwa mu mujyi wa Gitega, umujyi wagizwe umurwa mukuru w'u Burundi rwagati mu gihugu. Ibintu abarundi muri rusange nabo ubwabo batangiye kwibaza ikiri kujya mbere. N'ubwoba bukomeye cyane. Pineva cyangwa se Jean Neva atangiye kwikanga, bamwe basirikare batari kumvikana kugeza ubu atangiye kwikanga ko haba hari ikintu kigiye kuba. Nyuma cyangwa se na mbere byatangiye bivuga ko ari 23 yaba yaratwitse inkambi, ariko amakuru agaragara neza nuko ni bamwe mu basirikare bakoze akagambane batumvikana neza na General Neva. Ni nyuma yuko bumwe mu bubiko bw'intwaro rero bugize ububiko bw'amabuye y'agaciro yo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nanone biza gutuma bamwe mu basirikare batabyishimira be na gato, bahitamo guturitsa inkambi. Intwaro zitari nkeya ziratikirira z'u Burundi, ariko nanone ntibyabuza amakuru yuko hamenyekanye ko Ububirigi ndetse n'ibindi bihugu byatangiye guha intwaro Burundi, nubwo Ububirigi ejo bundi mu minsi yashize bwigaramye u Burundi buvuga ko uwo mugambi butawuzi kandi butigeze buha intwaro iki gihugu cy'u Burundi muri rusange. Nyemerera mbanze nkwereke cyangwa se mbanze nkugeze mu nkuru ya mbere uko nayibonye ivuga. U Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye, abasirikare bamwe na bamwe abafitiye ubwoba bukomeye cyane, byatumye afata intwaro zimwe na zimwe zikomeye zigahungishwa zikavanwa i Bujumbura zikerekeza i Gitega. Ibyo ni bimwe mu binyamakuru rero by'u Burundi byatangiye kwandika izi nkuru. Izindi nkuru zari zifite imitwe ikomeye cyane, aho igira iti: u Burundi ubwoba bwatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ategeka ko intwaro zimurwa zikavanwa mu bigo bimwe na bimwe i Bujumbura zikajyanwa i Gitega. Perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze ashaka guhungisha intwaro abasirikare atagifitiye icyizere gihagije. Ibaye nyuma y'impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gukora, haba mu butegetsi bwa gisirikare, haba mu babitsi b'intwaro, aho yavanyeho bamwe mu bayobozi bari bariho agashyiraho abandi, ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Nyemerera twinjiye muri dosiye noneho y'iki kinyamakuru Great Lake Eyes uko cyabivuze muri rusange. Ni
Great Lake Eyes cyangwa se ni ikinyamakuru cyanditse umutwe ugira uti insurrection fear Ndayishimiye ordered arm relocation as lift depend within Burundi, cyangwa se mu kinyarwanda impungenge z'ubwigomeke. Evariste Ndayishimiye ategetse kwimura intwaro mu gihe umwiryane urusheho gukomera mu ngabo z'u Burundi. Ni umutwe ubwawo wonyine uzitanga igisubizo cyangwa se uhita werekana ikiri muri iyi dosiye cyangwa se ikiri muri iri tangazo, ariko nanone ririmo ubutasi bwinshi cyane, ririmo amakuru yizewe. Reka dukomeze neza aha amakuru arimo tugenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Ni dosiye itangira igira iti aho kutizerana kwari gukomeye kurushaho bitewe n'amakimbirane afitanye rero n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Kutumvikana ku bijyanye no kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo byarushaho gusenya imikoranire mu buyobozi bw'ingabo. Abasirikare benshi batangiye kugaragaza umunaniro n'uburakari ku ruhande rw'u Burundi bufite muri Kongo, aho ingabo zabwo ziri gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa kurwanya AFC M23. Abasirikare bamwe babibona nk'intambara nk'itarimo ubutabera, ihenze kandi igamije inyungu za politike. Urupfu rwabo bafatanyaga n'urugamba rwabaye isoko y'uburakari n'agahinda gakomeye cyane. Mu gika cyabo bakomeza bagira ati ni urwo rwego rero iturika ryabereye i Musaga ritagifatwa rero. Iyi dosiye ivuga ko iturika ryabereye Musaga ritagifatwa nk'ikibazo cya tekinike cyangwa se impanuka mu buyobozi. Hari impungenge ko abasirikare bamaze rero igihe kinini cyane ingabo z'u Burundi cyangwa se bamwe mu basirikare bigaragara ko ari ibintu byabaye kandi byapanzwe. Ni muri urwo rwego rero nk'uko nakomezaga mbibabwira, abasirikare bamwe na bamwe bitafashwe nk'aho ari akabazo tekinike, ahubwo ari impungenge rero z'abasirikare bamaze igihe kinini Bujumbura bashobora kuba baragize uruhare mu gusenya ububiko bw'intwaro nk'uburyo bwo kwigaragambya kuri iyi ntambara yo muri Kongo. Umujyi wa Bujumbura wari ufite akamaro gakomeye cyane mu bya gisirikare rero, bigatuma izi mpungenge zirushaho gutera ubwoba ubuyobozi bukuru bw'igihugu buherereye hafi y'umupaka ndetse na Kongo, kandi wabaye icyicaro gikuru cy'inzira nyamukuru inyuzwamo ingabo z'u Burundi zijya gukora ibikorwa muri Kongo. Icyo gihe imyivumbagatanyo cyangwa ibikorwa byo gusenya biturutse ku basirikare baho byaba ari ikibazo gikomeye cyane mu by'umutekano w'igihugu no mu bikorwa bya gisirikare byo hanze. Mu kwimura intwaro n'amasasu bivanywe i Bujumbura bijyanwa i Gitega, Perezida Evariste Ndayishimiye asa n'ugerageza gushyira ibikoresho bya gisirikare by'ingenzi kure y'ingabo, atagirira icyizere gihagije rero. Ariko kandi iki akaba ari icyemezo cyerekana ko ubutegetsi bwe butagihamye nk'uko bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo rero wiyizeye ntiyahita yihutira gukura intwaro mu bigo bya gisirikare bikomeye biri mu murwa mukuru wahoze ari uw'igihugu. Ibyo ngibyo akaba ari ibintu abantu benshi nabo bakomeje kugenda bibaza muri rusange icyaba cyateye ibi ngibi. Ubutegetsi butekanye ntibwahindura abayobozi bakuru b'ingabo mu buryo bwihuse nyuma y'iminsi mike. Iki nacyo akaba ari ikindi kikwereka ko hari ikibazo runaka kiri mu buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa se buri mu gisirikare rero. Ibi ngibi bikagaruka n'ubundi nyuma y'uko buvuguruje umuvugizi wabwo wa gisirikare, kandi ubutegetsi buhamye ntibwakwimura intwaro ziremereye buzijyana imbere mu gihugu, kiretse bufite impungenge ku kibazo gishobora guturuka imbere mu gihugu. Ubwo bikomeza no kuri cya kintu nakubwiraga ngo bishobora kuvamo kudeta cyangwa se akandi kabazo gashobora kuba, ariko nanone ni ibintu tutagombye kuba turi kuvuga ubu ngubu, ahubwo mu Burundi byatangiye guhwihwiswa kandi bishobora kuza gushyirwa mu bikorwa. Ikintu cyitwa kudeta kikaba ni ikintu kitakiri kure cyane nyuma y'imisozi, ahubwo ni ikintu gihari mu Burundi kiri kuvugwa cyane. Bityo rero kwimura intwaro zivanywe i Bujumbura si igikorwa cya gisirikare gusa, ahubwo ni ikimenyetso cya politike bigaragaza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye burimo guhangayika kurushaho. Ingabo zacitsemo ibice rero, kandi iturika rya Musaga rishobora kuba ryarasize rero ahagaragara ibibazo bikomeye biri mu nzego z'umutekano
nkuko dukomeza kugenda tubibona tunakira amakuru agiye atandukanye. Rero akaba ari dosiye ya Great Lake Eyes cyangwa se ikinyamakuru Great Lake Eyes gitanga ingingo zihamya neza ko ubutegetsi bw'u Burundi buri mu bibazo bikomeye cyane, buri mu mazi abira, aho bagaragaza neza ko kuba ubutegetsi bwakemura intwaro buzivanye hafi y'imipaka ya Kongo ndetse n'u Burundi cyangwa mu Bujumbura ari ikintu gikomeye cyane kigaragaza kutizera ku ngabo z'u Burundi, ariko nanone bakagaragaza kwimura intwaro atari ikintu umugaba mukuru w'ingabo ashobora guhita afata nk'umwanzuro, kereka mu gihe hari ikibazo nibura hagati mu gihugu aho zajyanwe, akabazo n'ubundi katuruka hagati mu gihugu nta kindi ni kudeta nahoze imbabwira n'ubundi ishobora kuza kuba mu Burundi mu gihe abantu bagomba kuryamira amajanja. Ni ikintu kidakwiye kwirengagizwa habe na gato. Rero akaba ari ibingibi bikubiye muri dosiye ya Great Lake Eyes ndetse no kuri aya makuru y'imurwa ry'intwaro, aho amakuru ahamya neza ko intwaro zaba iza BM21 zamaze kuba zivanwa mu Bujumbura, zose zahamazwe, hakaba amasasu nanone hakaba na za roketi nazo zamaze kuba zimurwa muri uyu mujyi wa Bujumbura zijyanwa mu gihugu rwagati wa Gitega mu gihugu cy'u Burundi rwagati. Reka nkubwire ngo nangange mbaye nsoreje amakuru yanjye, niba ari ubwa mbere n'ubundi witanze kuri uyu muyoboro cyo mu Rwanda, kanda kuri subscribe, niba rutarakandaho kanda kuri like n'igitekerezo cyawe ni muri comment. Ciao ciao.